Ya budak, kes anak kayuk bae. Oi! Oi! Dak, sing kita dak. Enggak yang baturan yang anak. Naon tuh? Opo yang kerumah jukaan. Luyahan. Oh, geus. Bebeja aing. Urang ngajailan ipal bae. Heeh. Ya. Geus gak kadis ya. Mamahan aing. Atuh kunaon keur ngajarin aing. No, anak hola do, aing kan sama hiwan. Ya tuh kunaon? No, aing ada anak men ama kasnya. Bong, Unak itu no, maafkan. aing minta maaf. Aing yang maafkan. Syarat nak. Naon? Tuh ngitung sapu nyere di hadapan pangkalan. Oh, kita doang. Naon ni usahaku? Wah, lumayan bay. Ay, na ay ilo. Ay, meneo kuan no. Ay, Nay kumang Gelis lah. Kamu tahu nggak anaan pohon dengan kamu? Kalau pohon nih anam, kalau kamu nih